Amerika samouverena, ovaj bombarder je naše oružje protiv Rusije, brzo razbija njihov PVO. Američki lovac pete generacije F-35 je glavno oružje pomoću kojeg je moguće pružiti otpor Rusiji u slučaju vojnog konflikta u Evropi, saopšteno je iz Američkog strateškog analitičkog centra RAND. Kako se navodi, nadmoć NATO-a će se zasnivati upravo na tome, budući da je u planu da alijansa tokom ove godine dobije 100 ovakvih letelica. Prema tvrdnjama Američkog analitičkog centra, lovac F-35 je u stanju da probije ruski sistem protivvazduhoplovne odbrane i da napravi prevagu u prvim časovima sukoba. Inače, američki avion F-35 je lovac-bombarder pete generacije koja se nalazi u arsenalu mnogih zapadnih zemalja, a razvoj ove letelice do sada je Ameriku koštao 1,5 biliona dolara. Uprkos tome, prema pisanju američkih medija, prošlog novembra Pentagon je imao velikih problema prilikom servisiranja ovih letelica, budući da na lageru nije imao dovoljno rezervnih delova za njihovo održavanje. A ovo je bio ruski super lovac ispred svog vremena, slabo uočljiv na radarima, a iz njega se razvio čuveni Suhoj 47. Tokom 80. godina prošlog veka, Sovjetski savez je zacrtao cilj da se novim letelicama zameni četvrta generacija lovaca MiG-29 i Suhoj 27. Tako je razvijeni avion koji je bio ispred svog vremena, što se može videti na retkim fotografijama. Ceo projekat je bio tako koncipiran da se na kraju dobije borbena letelica koja bi bila suvereni vladar bliske vazdušne borbe, poznatije kao dogfight. Približavajući se jubileju obeležavanja 80 godina svog postojanja, Suhoj je prikazao jedinstvene fotografije tajnog lovca S-22. Na arhivnim fotografijama koje su se pojavile na internetu vidi se maketa ovog aviona u prirodnoj veličini. Radi se o sovjetskom projektu razvoja lovačkog aviona naredne generacije pod oznakom S-22. Radovi na novom superlovcu su počeli 1983. godine, a ovaj projekat je predviđao stvaranje aparata koji će imati obrnutu geometriju krila, kontrastrela. Zahvaljujući ovoj aerodinamičnoj koncepciji povećan je ugao napada i generalno uporabljivost letelice prilikom manevrisanja, posebno na podzvučnim brzinama leta. Ovaj avion su ukrasile i izuzetno visoke vrednosti prilikom njegovog propinjanja u visinu. Pored toga, on je imao i smanjenu reflektivnost elektromagnetnih talasa, čime je bio slabo uočljiv na neprijateljskim radarima. Može se videti da su izduvne mlaznice motora izrađene u spljoštenom obliku. Iako je prošlo više od 3 decenije od početka razvoja ove letelice, ova verzija mlaznice motora se još smatra najoptimalnijim i najprikladnijim rešenjem za letelice nove generacije. Potom se iz ovog projekta razvio prototip Suhoj 47 Berkut, koji je 1997. proizveden u svega jednom primerku. Skoro 90% površine krila je građeno od kompozitnih materijala, savremene legure, titanijuma i ugljeničnih vlakana, što dodatno pojačava njihovu stabilnost. Ovi materijali su upotrebljeni kako bi krila bila što otpornija na lomljenje pri dejstvu jakih centrifugalnih sila, koje se javljaju pri izvođenju složenih manevara. Međutim, usled nemogućnosti dostizanja brzina koje su veće od 2 maha pucanje krila, ovaj avion je ostao na prototipskom modelu. Suhoj 47 je jednosed dugačak 23 metra, sa rasponom krila 17 metara, maksimalni plafon leta je 20.000 metara, a projektovana brzina je 2500 km na čas, a dolet može biti i do 5000 km.